O tira e tiwi hea i ki ngā kōrero ka puta he whakatau e pāna ki te hunga poro tū i te tapawhā o Aotea, hei roto i te kotahi haora e haere ake nei. I te kōti ārohe o Tāmaki Makaurau mātau i te rangi nei, e whakarongo ake ana ki ngā kōrero o te wā. Kua hoki mai nā kai whakatā ute ki te mahi i tā rātau mahi. Enari i roto i te kōti i ronohia ai nā wanawana o te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau. Damaging public property. Third, overnight camping. Fourth, leaving material unattended in a public place. Fifth, using amplified sound equipment. Ko te hia o te kaunihera ko te whakawātea i e nei whenua. They have to, and I'm talking Auckland Council, they have to at least put something in place for the occupation to at least end. Tata ki te rua marama rātau e noho ana i konei, ko tā rātau e kore e neke kia ea tā rātau e poro tēhi nei, ara kia kitea te ao tō rātau tauapo. They're now sort of got to a point where they're being taken over by other groups, Māori and others, that have come here and are occupying it for totally different reasons. What those reasons are, I don't know. Ka noho tonu me haere rānei, e mea tia ana ka puta te whakatau hei tēnei ahi pō. Rāpara tā whai te karere.